Pozdrav dragi moji, danas vam donosim ideju šta da spremite za večeru ili čak za doručak. Ovo je jedna fantastična, mekana, punjena pogača, sva je tako pufnasta kao oblačak, prosto se topi u ustima. Veoma jednostavno se sprema, nema mešanja, nema čekanja, napravite smesu, izlijete u pleh i odmah ispečete. Najbolje od svega je što možete da je punite onim šta imate u frižideru. Ovo je savršeno kada želite toplu večeru da se vaša porodica zaista lepo najede. Pogledajte kako je ovo fantastično. Tako je mekana, prozračna, svilenkasta. Stvarno verujem da će vam se svidjeti. Pogledajte koliko je mekana, viljuškom možete da je presečete, tako je savršeno, prosto morate da isprobate. Za početak prvo ćemo umutiti 4 belanca. Belanca umutite u čvrst sneg, a zatim odložite sa strane. Zatim ćemo umutiti žumanca. Dodajemo 4 žumanca, 1 kašičicu soli, 6 kašika ulja, 200 ml mlijeka, 200 ml jogurta, 16 kašika brašna i 1 prašak za pecivo. Sve to dobro izmiksajte kako ne bi bilo grudvica. U ovu izmiksanu smesu dodat ćemo i već izmiksana belanca. Sve dobro sjedinite kako bi smesa postala kompaktna. Potrebno je dobro izmiješati kako bi se sve sjedinilo, a zatim ćemo u nauljen i već brašnom posut pleh sipati pola ove pripremljene smese. Sada sam stavila 200 g rendane salame, ima oko 200 g, 150 do 200, vi stavite ono što vi volite. Ja sam stavila znači 200 g rendane salame, stavila sam oko 150 g rendanog sira trapista, a također ovdje imam i domaću mozzarelu koju sam sama napravila, to ne morate stavljati, znači stavljate ono što vi volite. Na ovo od gore stavljamo preostali deo pripremljene smese, premazujemo celu ovu tepsiju, znači potrebno je da sve ove sastojke prelijete sa smesom. Od gore možete posuti semenkama po želji, ja sam posula sa belim i žutim susamom, a zatim nosimo da se peče. Obavezno isprobajte jer sam sigurna da će vam se svidjeti i javite mi vaše utiske. Do novog recepta, ostajte zdravi i siti. Prijatno!